Min mor har som få formået at gå i ét med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. The Queen, she has done a really good job for the last 52 years, so I think that she has strengthened the royal house here in Denmark and made it something for all people, so I think that's why so many people support it.